Ni mucemanio wa gatandatu wa BBI uri uhaririirio kaunti ya Garissa. Uyu ari mucemanio wa mbere kuhaririirio kaunti iria cia rugongo rwa bururi. We put the question, as many of that opinion say aye, as many of the contrary opinion say no. The ayes have it, the ayes have it. Na kuona giki ni gicigo gikoragwo kigumirwo ni wagi wa ugitiri wa kuigana uria uhutitie nginyagia mathomo. Atongoria icigo ici moritie thirikari gwika mituki kugacirithia ugitiri niguo arutwo macoke mathukuru kuona muthia wa uhoro magathimo na gabiru o ta karia gathimaga arutwo kuma icigo ingi cia bururi. Wanafunzi wetu katika mkoa kaskazini mashariki, Mandera, Wajia, Garissa hawako kusoma, wako nyumbani kwa sababu ya ukosefu wa walimu. Sheria ya Kenya inasema Teachers Service Commission shall provide teachers everywhere in Kenya. Does it say minus law this time? Raila Odinga akiranira ati umwe wa mendikithia ma riboti ya BBI ni gutigirira aikari a icigo ici ni mathomera kothi cia urutani niguo thirikari ikamahe mawira o icigo-ini icio. Mpaka tulete walimu hapa. Nimeongea na Uhuru kabla sijakuja hapa. Narudi kuongea na yeye tena. Wiki ijayo mtasikia matangazo. Na kuona kama walimu wanarudi hapa. Nataka tufanye affirmative action. Wale vijana ambao wamepata C-, B+, wachukuliwe wapelekwe katika teacher training colleges. Komishoni ya kwandika arutani yathire arutani aria maumite icigo ingi na magathie guthomithia rugongo rwa bururi kuma kuo ni undu wa haho ya ugitiri wao, undu uria atongoria maugite utigite ciana ciao na gitangiko kinene. Hii na aibu kwa inji yetu kwa sababu tumepata uhuru zaidi ya miaka 50 na sisi mambo ya walimu tutatatua. Nataka kuomba, hakuna usawa, hakuna building bridges kama watoto wetu wako nyumbani. Ikiwa Teachers Service Commission hawezi kurudisha wale walimu ambao wametupokonya, sisi tukiwa county tutaandika walimu. Mucemanio uyu wa kwaririria BBI urariirio mucii-ini wa Meru muthia wa kiumia giukite. Riboti Inooro TV githago muitiriri wa Wangari.